igice. Iyi nzu ni amatafari ya ruriba. Iyi nzu iraburaho ibintu bikeya, irakinze, byose birimo. Uko uri kubibona niko ndi kugenda. Iyi yose ni pariseri yayo. Iyi nzu ni uku nguku imeze. Dore iyi nzu yubatse neza, iri hano ku Gisozi. Ni inzu nziza ku buryo utasanga ahandi. Aha turi ni ku Gisozi, hafi n'aho bakunze kwita kuri Yerika. Ibi ni ibyumba 3 na salo biri iruhande rw'iyi nzu. Ushobora kugura iyi nzu ikagenda neza. Iyi nzu irarangiye, dore ngiyi. Iyi yose dore ni pariseri. Dore n'urukinzi neza. Aha hantu ni heza kandi ni hanini. Uramutse ushaka kugura iyi nzu, waba uguze inzu nziza. Dore nuko bimeze. Iyi nzu wayikoreshaho amafaranga make cyane, ukaba uguze inzu ikomeye utasanga ahandi. Dore nuko iyi nzu imeze. Salo yayo iraburamo ibintu bikeya, ni inzu nini. Iburaho yose irimo. Aha ni muri salo. Ni inzu iburaho ibintu bikeya, irangiye. Kuko urabona parafo zirimo. Icyo wakora ni gusiga amarangi, ugakora n'ibindi bisanzwe. Inzugi zo zirimo nk'uko ubibona.